thil tu te chi bai ve kule hei tun tuma chuan tun lai khel hloi me mai electric vehicle chungchang kan soi ho do na mani mai ni som khan aron viral a hi aron viral dan ania chu chu azara po chanchin thara lps lamin aron puang hi keipoina ka hriat dan chi ania ani po hi an thu don na lam fu tok loi mo in hriat sual pal wanga etinga puang hi ani mai theini Fossil fuel renchem tur le borak thiang hi mo om theinan Mizoram sarkar in Mizoram electric vehicle policy sangni somni pali ati chuaka electric lir theine te tan tlan lo ni aum ve to don lo Khovele India rama ngei po borak bolno zel ti ze omnan le fossil fuel claim zela wanga harsat na sutkian tumin petrol le diesel mang internal combustion engine thaknan electric lir thei choilar ani baka ham chana tam tak siam sakani a Mizoram sarkar po in kumnga chung sangni somni pakwa thlenga man tur dan thar ati chuakani hedan manani rwal hian sarkar chuan kumnga nu sangni somni pakwa chuan Mizoram chunga lir thei zonga tanga za apanga tal battery mang electric lir thei ni tir manatuma chumi tipuitling tur chuan kong sangin electric lir thei athlop don baka ham thatna asiam saka mi pui phur bas zongjong po electric manga thak vek tumin ma ala ang mi puin petrol le diesel mang internal combustion engine aya electric lir thein warzok theinan sarkar mun poimo sangsanga battery charge na da anidona tundin huna Mizoram state transport mun pui interstate bus terminal DC office secretariat state central library urban affairs lir thei da na munle state sarkarin mun anei na sangsang baka sum don le pui pun na muna te chuan battery charge theina mun da tura ngai poimo masakani ang khopui mun poimo alir theidan huna electric lir theitana be ka mun siam saktur ani don boka Aizawl khopuya lir thei number zirin tlan lo ni siam sakania electric lir thei nei ten tlan lo ni anei ve to don lo bok ani junior khan council of minister to come in electric vehicle policy hi angai to a governorin apompui nuwa transport department secretary pusi lalza ngovan thole ni hia notification ati chhuak kani nole kha atira thuron chu adana ni a amaro chu he thil hi kha thuron viral e chanchin thar te tlenga pon ron pon kha thil chete hriat sual pal wanga nia engemo an thu chua khan engemo te hriat sual pal ol taklai hriat sual soi chhot sual te pon ema ana khamia wanga he te nga ron chuak ta khan ya chu chu ani na kim chang hi ngai thale ta photila Transport Secretary Pusilal Zanga wa chuan Aizawl khopuya lir thei in tlan chok kalpui me ka hi chuan electric lir thei te hriat hiam bik ani don lo ti asoi voina thuthar thedar tu than khatin komna Pusilal Zanga wa chuan Mizoram electric vehicle policy sangna chomni palin nuaya electric lir thei te omdan tur hi asoi fia sarkarin electric lir thei te ham thana tur asiam saka tuna lir thei tot ti je omnana in tlan chok me ka hi chuan tlan lo ni nei ve don lo anga soi om chu thil hriat fu tok lo pal wang ani thu asoya the Mizoram electric vehicle policy sangna somni palia sarkarin pollution ti je omnana in tlan chok asiam ani chuan ngai na thiam exempted ani ang ti ani thu asoi Mizoram sarkarin tun thlani som khan notification ti chuakin electric vehicle chungchanga policy Mizoram electric vehicle policy 2024 notification ati chuaka chuta chuan point sang oma close sang oma chuta chuan electric vehicle nei tu te benefits pack tu ra hian clause number 7.6 a hian other benefits ti oma ta hian sub clause 2 a hian Asaptrain kan siaranga in case the government decides to implement odd even system for plying of vehicles in order to curb pollution, the electric vehicles shall be exempted from such arrangement. Dioma, amizo trangchuan sarkarin hun local tura pollution wanga motor in transport te roman na siam don ni chuan electric vehicle te hi chu exempt an niang antel lawang tina ania tuna sarkarina akal puimek Aizawl khopuya motor in tlan chok chungchang nen hian a in kai noi lo ti kha an sei fia duwa electric vehicle ten tlan lo ni an nei ve don lo ti social media le mun thang thang lo lang kha thil dik tok lo thil thiat fu tok lo ani ti kan sei fia ani e
Transport Secretary Purul Zang of Chuan, the Mizoram Electric Vehicle Policy sang na somni pali chu kum nga chung man tur ani a kum sang na somni pakua thleng man ani dona Sarkarin gazette ati chua huna atakin man jan ani don ti asoya tuna ero notification chau lati chu ania gadget ero ala chua lo thu asoya Mizoram Electric lir thai omzat chungchang soibokin State Transport Authority in July ni som pali sang ni somni pathum atangkhan electric lir thai te hi ji alu arem titrana tun thlengin two wheeler anga somli pali le LMV pakhat te chu Transport Department noya jialu ani to thu asoi ponto thin angin kumin jun ni ruka Council of Minister chukhomin electric vehicle policy alo pomto chu Mizoram lar sa pena pompui le nuwa September ni som khan policy chungchanga hian notification ti chu ania he policy noya hian Sarkar chuan kum nga nu sang na chomni pakua a chuan Mizoram chunga lir thei zongjong atanga za apangatal battery mang electric lir thei ni tir manatuma chumi atan chuan ro man na sang asiamani aleti khana chiang vi wi da riata thil riat sual ol pal tak po nia achan chu kha intlan chok ka antel velawang ti laya zong la kha chuan adika amaro chu pollution wanga intlan chok ti lai te kha alo tela wangin tuna Mizoram kan intlan chok chan hi chu motor tamlu tuk wanga ni motor tamlu tuk wanga Mizoram intlan chok nen chuan a in tu ha chi alawa in kai noi chi alawa chuwang chuan tuna kan intlan chok man mek den hi chuan hi a me bel thelo tina ni electric vehicle ho hi Mizoram a hian kan la thin rik de ure hene riata tuna two wheeler zong poka kha zanga air or chawla ni a kan thin rik chan ni lang pakhat chu kong chho le kong tlang ram ne na in mil chi alowe a chak tok lawang ti te tin social media lama te akang ti thom te engenge mote awma wang hian mitam takhian le kan iai pha ni na lang thina ni atira tak chuan intlan choka antel lawang ti alawam po khan sarkarin he policy manga mi puite tam theyang ber leitira do wangin nasa takina du saknalan tirnan animo tin ril runom dewin kalo omhana hamara chu kan intlan chok dan system nen kan achan nen chona in milo khop pai ti chu ril rol olang thawa amaro chu tiang khathil alo ni ta mi state ta chuan hetiang electric vehicle te bus te an mangna sa to mai tin auto rickshaw te po an mangna sa mai ni tin China rama te ramchang kangzo ka te USA te po niang hetiang electric motor le lir thei lampang hi ad war chhota viau mai ni athate beb na chu aman atowa amaro chu atnu zela poisa sen na tur atam vak talowa tin bollo bollo ape chuak lowa ribeng cheng ape chuak lo boka environment friendly ngoi mai ni acha khop mai tula Mizoram kan mu thin ether atam ber kan mu hi chu charge furin kilometer za panga vel dai angin an zia ka amaro chu keini tlang ram anga te chuan kilometer somriat dai turpan lo chut taila Aizawl kho chung vela nakal nan tele etiang tei vel dan ringo ta man mang tan chuan kilometer za panga kar khat deuh tho ada ive thei don tina ni tin heng te hi test drive te po ke pon ka nei ve to a chak thai maya kong chowa te po har satna anei lo khop maya tin hetiang lam hre chiang du tan chuan YouTube lama te po a review na rei tak local to te na an review na anei tu te nge na an review na te mutur tam tako mani tin tun haya motor te po a om chhota ata te na ron siam chowa Hyundai te company dang te po na ron siam chowa long run puinan te Kerala tang te po ron keng Mizoram thleng ron keng te po noma voi khat charge full hian kilometer zani chuang te ada i ve ani chuwang chuan han bel chian tak han man tak hian thin rik na tur hranom lep lawa petrol he elowa ngoite a he lo mai ni lo petrol mang lo shima hun ola charge mai thei ni tin charge hian adai rei thin bokatin an la upgrade zelena rinoma company sang te hi hebi ko ka hian an la ronin el chhona sa view in rinoma tunaya tha tunaya dai rei te pon ron siam chhozel an la ron siam chhozel te pon inomani tin tun hnai dewa social media ron viral kha kan hrianga hetiang electric scooter ola nin ka hria akang tite om le zeu thida amaro chu heng hi han hai le tila han en le tila petrol mang diesel mang wearing fellow wang mo engemo fellow wanga kang ta hi alo tam to khop maya chuwang chuan hemi konga chuan thil fellow thil engemo pal thleng thei vek ani ti hi shrila tho ome
mi tam tak chuan kan rama chuan pollution te kan la buai pui ve ngai hleinem vai rama borok bolona hmuna buai pui roi se ti te tam tak kan rama hamaro chu lir thei te pung chakatin thil chan rang rang awangin kan borok a bol lo chho ve zela tun hi kan hmala khun tur takani a chiat vek to nuwa a buai thak fe to nuwa mala kai chuan tuna tanga kan loin po cha lo khi a tha fe zo kani tin tuna he sarkarina policy hetiang electric vehicle te ta na policy duhsak na engemaw bik aron siam hi mi tam tak chon kan thik mai theya amaro chu hei central policy ania central sarkarin hetiang lama hmala tura atianga hmala an nia mi state ta te phei chuan subsidy te pe in mi puiten an leidu phot chon sarkarin aman a then na zong a then a zara lo tum saka tlom te ten mi puiten an lei thei pha ta ni Mizoram chu state re thei kan nia state pachia kan nia kha tiang subsidy chungchanga tele thil engemaw lian tham pui pui ang kha ham thatna a pe thei lo ni mai the hamaro chu an thei ang tok sang sang tuna an thil ti tum sang sang ang chi te a tha tok viawa electric vehicle te hi nasa taka promote an ngai ani amang mamole amang thei tur te tan chuan le ngei a tha viawin ka hria ti chuan in tlan chok chungchang en le taila Aizawl khapui chunga ni tin lir thei cha sang sang tlan chuak sing ruk chuang vel omreng angangai ania hetiang kara hian traffic jam ti zia omna tura in tlan chok kalpui chu ala tangkai reng ni in traffic police in an ngai LPS palai zor changin Aizawl traffic police ho tu te chuan Aizawl khapui chunga lir thei chet vel dan sheturin mun lun laya nileng lir thei tlan zat an chin chia thin thun soya an chin chia na nunung bera chuan bazar bung kona jing dar riat le tlai daruk in kara lir thei tlan zat chin chia ania two wheeler sing li le lir thei kelinei sing khat sang ni vel an chin chia bong kon sairang panna kongpeng chuama lir thei chevel chin chia ani boka heta hian nileng in two wheeler sing ni sang rung vel le lir thei kelinei sang kwa vel an chin chia heta tanga an chutin Aizawl khapui chunga hian ni tin lir thei sing ruk vel chevel angangai ani Aizawl traffic police ho tu te chuan Aizawl chunga lir thei in tlan chok kalpui chu ala tharenga herwa manna hi omlo ta se ni tin mai vai tlan thei vek ni ta se chuan ni tin traffic a jam ni len thin an rin thun soya traffic jam hun an soiboka jingdariat atangin jam om chana dar som pakhale dar ni in kar hi chu azia oma kongdung te po athol dewa tlaidar thum chho atanga zanlam dar sri borvel thleng hi chu a jam ne sezwal hle ti an soi tun naya Aizawl chunga traffic jam ne sa chana kong chiale ruasur na sa chu an puti traffic police ho tu te chuan an soya ruwa asur hian lir thei keli nei hi mi puin an ken chuak na sa chu chuan jam siam lo theilawa kong chher to khian jam siam bok ante traffic jam na sa zwal pui aziam theinan mishing phur sum don ler theite chu mantam atul ta hle tian soiboka two wheeler taxi chuan man te hitlom deuh se man alo olnen lir thei keng chuak tam takin taxi chu an man pha anga chu chuan jam na sa hi ati zia om thei an rin thu an soi tam tak chuan lir thei in tlan chokin traffic jam ate ziom ti hi in pom lo mai theya amaro chu anina taka chuan lir thei in tlan chok khian traffic jam chu a chok zang khai chiang ani amaro chu mitam takina tran chana chuan lir thei ti pung ti ania hei hi adikna chen po omanga amaro chu tuna lir thei leida ol samdan le mimal tinena kol kan tum dan ngai to chuan a hol chuak thei le anei ik chuan poisa nei manglo po le kan tum zel dan chu thi chuan in tlan chok po hi om lo se lir thei ming mera nei kim te uvek tum hi chu kan ban san toin karing lo to abikin two wheeler in tlan chok po hi om lo ta se lir thei pun dan le a ral chua tam dan hi chu apun mol reng karing achan chu EMI te an tia loan mangten tlom te rul thei kum tam tak rul thei te nia tin second hand tlom tak taka leitur tam hle mai in ral chon le in lei chon ming thlak lem lo in ral chon kwal atam ma chuwang chuanin he lir thei kan nei belna two wheeler kan nei bel sup na hi chu in tlan chok shin chuate po ani mai the amaro chu in tlan chok po hi to se tun kan ril ruput mang kan mora la hi chuan lir thei pun dan re thi chu heti chhonga rangar hi ani torin omani tuna hian lir thei in tlan chok hi ti top taila tuna khan an pon tak ang khan lir thei sing ruk ai pon atam mai the chung vel chu Aizawl khopui hemi tlang dung kong vel ate tei kwal reng ang an nia
tlan kual chevel ang ania kan kong pui zim dan le kan kong pui te dan ngai to te tin atlem zia ngai to te chuan atoi zia ngai to te chuan tam takani chuwang chuan traffic jam hi chu kan problem lian tak ala li chho zel don ti achiang rengani inrin ni hian in tlan chok lo ania inrin nia traffic jam nge big thin zia te kan thianga tin bazar nan te hun te kan manga mi zong zong kan vai chua hun bi nei lawin kan chuaka tun normal hemi weekdays pa nga yanga hi chuan traffic jam dan hian timing a nei thira jing le tlai a jam hun kan shevekin ari rom amaro chu vai chua the inrin ni ang huna te bazar kan lo tam nen a jam dan hi a nget thin khop mai eponi se vai chua le taila kan vai hian tlan taila two wheeler zong zong commercial vehicle zong zong nen hian tlan taila eng tiang takin omangi mo ei chu mi thiam zok ten ngai tona tharan seng tura ngai la in tlan chok chungchang hi chu amaro chu ka soidu chu kan Aizawl traffic jam ti zia omna tur hi chu motor tamlu tuk le kongpui in a in balance lo wanga jam junction pakhat in man trauma wanga jam hi chu omlo theilo ani amaro chu he problem ti kian na tur thaber pakhat chu parking place kan nei thatok lo wanga ni he video hi kumsom panga kalta vela Japan scientist na an test na ania traffic jam chhan eta hian halang chiang viau ni car chi sang sang te hi tiang hian a bialin an tlan kol tira circle an tlan kol tira ti chuan 30 km/h velin an tlan tira ni ti chuan an tlan rei tel tel an tlan rei tel tela an speed alo inang talo zela a then lo tlan muang deu te noma kha khan ati boy zela ati muanga ti chuan a then chu tlan hlei theilo khopin din ngai khop ten anom ta thina ni chu chia chu tuna hian Aizawl khopuya kan boina hi ni parking place kan neya kan nei thatok lowa kong sira kan neya parking place aleng lo asira da ngai tam tak kan oma an da luya traffic police te koi tinan in tlar vek thei si lowa chungina ati muan sa to nak line rem lowa passenger nungmi te ka tiding empty ngai to me lowa passenger drop ching te passenger pick up ching te amani ngai poi bo zong biak a dora thil lei tura penga nungami te ka timuangang min hel nga in a flow ka timuang hretani ti ngai to me lowa din chot ching ka tam khop mai tun na hian kan pung le zole mo midang ngai to ana nei mi lowa kong pui mang ve to dang te ka ti boy ang ti ngai to mi lo he tinga ko sak ching hi kan pung chhota viau video hi ni kumlama ka siam to zarkot vela te traffic jam chan te khatianga aron muan chho chan dan motor malawa mi hi muang changa tlan to chuan atnung somna vela mi hi chu atlan thei to lo atnung za ni na vela mi phei chu atlan to lo viawani ading ngar to mai ni chu tuna Aizawl khopui kan har satna ber hi ani pakhatani kongpui junction introm akan lu khom hi chu thu sanani akal vezel thei amaro chu traffic timuang tu tamber pakhat chu kongsira illegal parking sang te dan lo anga lo park te ani na lo tura lo park te tin ani na ai ponga lo park te tin dropping zone che vela pong tak le rem lo tak mi dangina ane hele mo an tlan kwal ti ngai an speed timuang tura da thin te he hian min timuang thin khop mai tin boi thak le ta zel chu hetianga nok deuh hleka da te hi traffic police ten an han khapa kalson turan ti te ani nang tura shemna an han pek don te thinrim le ta an khuma chou ta bon mai te anom ta fo thin boi thak khop mai dan le thu pek keng ko tu te thu ngai changila midang kong kalna tur ka timuang theyem khar sarna ka semem ti ngai to chuin lir thei khalila tuna hi zone traffic jam hi aziom ngei na rinlom video danga chiang zokin kan la ro sei don nia